کامپا هۆلەیە 45 کیلۆمترە لە ڕۆژهەڵاتی باژارێ حەسەکەیە ڕۆژاوای کوردستانی. لەگۆڕ نەتەوێنێک بووی ji ber hebûna jin û zarokên çekdarên berê Daişê li nav vê kampê êdî bûye mitirsîdartirîn kamp li cîhanê. Kampa Holê nihayek ji mezintirîn pirsgirêkên rêveberiya Xweser e. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê derbarê vê kampê de hişyariyê dide. Malî madî da hûn ji halê em bêjin siyasî da manevî da civakî da evekî barekî mezin e rast dibêjin. Piskirêkekî hertim tê gotin wekî em bêjin bombekî bitaqê. Piskirêkekî mezin e û ev e vê piskirêka dewam dike. Çareserî ev e, çareserî em dibînin ku her kes were însanê xwe ji wir bigire bibe. Rêvebera Kampa Holê jî dibêje gelek dewlet hene welatiyên xwe yên li bawan paşguh xistine. في دول ما عم تسأل عنا طاول يعني أبدا ولا حتى سألت يعني دولت هنا قتل ولاتين خو نابرسن وك مصر مغرب جزائر لبنان وقلك ولاتين نجي روشا كامبا هولي قلك زحمته أم هول دن روشا خلقي باش بكن لي روشا أولهية لنافشي باندورك راست راست لكامبي دكا يأثر على وضع مخيم هون لكامبا هولي زاروك إن هري زررمندن جهمو مافين خوا بيبار بونه. يعني كل شيء بيستغربوش ما عم بشوفوا عم بيستغربوا. زاروك هر تشتكي دبينن شوك دبن تشتكي نزانن دما ام بحثا نرجلي دكن دبيجن او تشيا دما تلفزيون دبينن دبيجن اف تشيا دبيجن دبكو تلفزيون وك موبايلك مزن با براستي اف 6 سالن ام لفر جلك يعجز بونه جيان لفر زحمته ام دوار دروني دا تكچونه اف درجی کامپا روژا لنافچه دیریکا حمکو یا روجاوای کردستانی زیدهی 2500 جنو زاروکن بیانی ین داعشی لیدجین. هنا الحمد لله أفضل نحن جلوس في خيام تأتي السيارة. الروج لفر باشترا سپاس جبو خودره ام لناف چادرن خودمینن اتومبیل مدبا بازاری و ودگرینه ام سردان زاروک خودکن مهر تجربو خاکریه حتی تلفزیون جهیه لزاروکن قد تلفزیون ندیتیه هم لسه شوف أبدا في خيال تلفزيون. لگور آمارن هری داوی زیدهی 43,000 کس لکامپا هولی دیجین پرانیا وانجی کوچبرین عراقی و سورینه لین ناو بشکی تایبت ایوه کامپه نزیک 6,500 جنو زاروکن جگدارن داعشی ین بیانی دمینن تنه لبندا جارا نویسک ندیارو سبا روژک بی آسونه لولو خان روداو